Greške u učenju koje čini 9 od 10 djece i roditelja, a da ni ne znaju. Greška 2. Dijete uči tako da samo čita lekciju. Opet i opet i opet. Tu je problem i toliko velik da kad se radi istraživanja o učenju, istraživači redovito pitaju studente, djecu već koga istražuju, da procijene koja metoda učenja će dati bolje rezultate. I većina ispitanika misli da će čitanje dati super rezultate, a nikad ih ne da. I to da do 4 puta lošije rezultate nego neke druge stvari. I onda, ako dijete uči samo tako da čita, tu imamo 2 problema. Prvi je iluzija znanja. Kad nešto pročitamo više puta, to nam je poznato, ali poznato nije naučeno. I onda dijete gleda u lekciju, pa ovo znam, dođe na ispit i zapravo vidi da ne zna. Drugi problem je što se tako ne stvara pravo znanje. Čak i ako dijete uspije nešto zapamtiti, naučiti kroz čitanje, to je često kratkoročno. I onda, ako nema sreće, zaboravi pred ispit. Ako ima sreće, dobije dobru ocjenu na ispitu, ali da mu postaviš taj isti ispit tjedan dana nakon, dobilo bi jedinicu ili ne bi znalo ni blizu koliko i prije. Učenje čitanjem je kao da guramo informaciju u glavu. Čitamo i pokušavamo nagurati veliku količinu informacija. Zapravo se najbolje uči obrnuto. Kad vadimo informacije iz glave, kad se prisjećamo ili kad se bar probamo prisjetiti. Jer svaki put kad se ti probaš sjetiti neke važne informacije, nije važno ako uspiješ ili ne, to jača veze između neurona. To doslovno mijenja tvoj mozak da bolje zapamti tu informaciju. A kad samo guraš, kad samo čitaš, mozgu se to ne sviđa i ili će zapamtiti nekako preko volje ili neće zapamtiti nikako. Pošalji ovo nekome ko će znati cijeniti.